yang koren isap seluruh lemau. Mama sani challenge mangi iske challenge. Okay, melen pot me semibinin samba आप से सोचा कि पे tuan cia kan samba wajatan pe mesakin tatongi nanat Mahwin kai de jatan samba kai wajatan manamanin court men kamomala wasakela kan sekin kawela masanin buting kan sekin kostoti sangan aklabala koros dengan uta Uberianda repeat in court. Sekin salieti songen lamalang chorus. When Paikyang Christ. Okay? Right, why is it? Okay. Okay, so Sansalamao, niduang pola pas kosaya. Mahwin aral baba kauno mon kichai. Okay? Aral baba kauno mon kichai kareta makchaiban men wewe ki yamuna chaiban mamor buksarawi yamuna chaiban mamor kumorin solam buksarawi me blueprint. Okay? Niyamana kuyata ni yo yamome aban study ki we are the war cow to which come your mind. Okay? Japan what the Koala sang, Tama work, Oka school sang, Tamasoto work. Alright. The Sansalamao which I was on the water. Because they John famous against the donkey, Nanat Mahwin, kind of church and Sambape. Okay, the donkey. So Camille Mia Japan what the Posa, a Masani, Georgian, Manaman and court when Kamomala was a Kelaikan. There was a stronghold. Masanan, why you stronghold? Masanan don't be warfare. Masanan don't be billion palingene. So was a young the donkey, Manaman in court when Kamomala was a Kelaikan. Arita, Sabul Machay Kapaka and such a mimichani. Kap Jor, then Dayang Jor Kauno, Japan Kapaka is something. Okay, no, to a Pusaraya Masani. Pusaraya Masani was a Kamomala was a Kelaikan. Arita was some Pachevan wrong. Nana Chay Penine, Nana Chay Way. Cailanana study. Get Tamo and no you kelai. You can uyang kurang watch the Cailanana Peliano Kamomana. Okay? Second Kawela Masan and Witting Kan. Ke Witting Kan. Kamele Machevan such a patrol one Kabaka and Pelian. Tamichakin Wia. A little ban, a little complain. Okay, okay. Satan is a liar. I mean, soldier son the common. So when Kapuna Tapuna Punkan, Machevan Sasame, a chepoka kapapin Kawela, Ali Kamakan, and yet I'm a child to repeat Chai Sodom, child in the banet, soldier and Aramas, soldier and Momo, soldier and Cofferman, soldier and Panene. I take in Popong Kapapin Kawela. Get around way working. Never to the witting, never to the become Chevan Kawela. Okay, Kawela. Second Gosoti, Tongan Aklapalapakan chorus, looking Wuta or Belianda religion court. Karita Maika, Koromai Kapakapaniginda, Yapieti, Wusatasa. Okay, Pogita, ngehn. Someone ngehn that. The bibir silinan wo yang ramas renak la pala from Thomas or Enkango may judge complain. Oh, Nigeria la pala. Oh, Nigeria katriwo. Chebe by now Satan at the door. Cheban kapaka. Piasang ngehn sauchen. Piasang the dog ngehn sauchen red. What days was.
di pali ngehn. Okay? Sekin salia di sangan lamalam chorus when bake young Christ. Sekin salia di sangan lamalam imit cebang kapakaben irod. Di bopok sa romasan irod. Okay? So anso ta cebang kapakap pisang kapakap buka. Anso what? Anso mo kumuyong ngayip sapal. Anso ni Cheso chip sapal, Cheso sa kapakap, pok chama sa buya. Chama sa station, chaka ang lidare. Anso ni chip sapal, kaunok sujud yan chay nganan masabwe. Nganan limbak, nganan power, nganan kumat, o sound mind, nganan marayan. Okay, so ako saya, second saliati, sa mandamalang chorus, when bake young Christ. I testimony eu ni line walk eu ka via pinakap nan sawat Mahwin tuweja ekin wiaki saranaperan nan kapagonin melakan amankan wamperankan kan kata-kata ko mundia udah kalian dia aklolokong dia wewe kupuk sarawi eurano ikonan aringoy kilang mokiti eurano ngay konan patak ni melayo akmona ikola we iya ya soya na banwiya mokdo we kilang akala kuya utamay ngot yiroti istalie ngehn beban dia tapo wen balian ngay bang pasay na kasuban balian I know yawi wala patakon na kasu balian ako libanat. So ibang kakilagay ko chayla. Chayban osta, chayban osta miya kaliya pa chay wasagis dami miya chayban roti. Yaraman complain, yaraman kaprayan ditanet, okay? Complain ditanet abe lukayan section mo kan chayban kostoin authority. Kostoin na naman opong imakano kitong kichay so lang. Okay. Si kami leleme scriptural sansan tuna raikin warfare lakin kawela lakin pahlian lakin salyeti so imo man isang ando kaya ka macebang pasayan sa macebang kapaka pahlian sa ngehn ka all right okay so moment ban kana and so chorus. Yan slide up, right? Slide up. Moment na try ban kana. I mean, it doesn't work in the phone. It's work for me, but not in your screen. Moment na try ban kana and so chorus, eh? Kayo kasaya, we kata tipachay kan. Kayo story of wow. Magchay ban ko dogolti, so the power na try kapaka. Just jong kapaka bong ilamaw. Chay ban nasa mimiya di precha, so the power. Masani may ban kolokolti pariya kauno sa chokorongan. Okay, ma ko nga ramas koros koriyang current isap koriyang current chuyaw isap lelizap keo kasi bastaya buaniya ikin ma kong aman mamiya karaban ayhan ma kong ikin ma kong mun silangin court Você kan ada tuwe kichalti, tuwe kia chala saya tuan koson na takan. Okay, so ngayon so mak, sejan kem gawedi, chay kan open da room, chay kan open da al, o sejan ang tuwe chalti. Okay, iwawen amasani, humble yourself, akchik lang. So tuwe chay kan akchik lang, iban na kung smakanses wadiya. Na kong is make hands with the ayang tanggap variant tachape. Okay, na sense tayo isu. Na kong is me hands with the makwogi. Na kong is make hands with the na kong is me hands with the. That's a mark. Release mark. Okay, more you magin mayaw, more you magko na kong maramas. Again, yun kasangsang okay. Making counseling nan karon Bible study for wajang nganen sumaway nanen kelay ay wasaw me alo to sumaw iwasaw mo alo to atay kung yung kapag so tado po
Okay, so sambayo kan ye we kata tipachay. Okay, and so chay ka mamor ki sangan maura pa ang na chay ka pa kan niyan so koros chay bang we kata tipachay chay bang nang chiyang job sa pali chay mo run koros. Okay, o chay bang nako ngaramas koros. O chay bang petais kingen staraw. Okay, we ye wadu kumain out kita manaman niyan so ngen staraw yo kan kat diploma o kumain den ka katete nan Jerusalem nan Judea nan Samaria o ledong nan Rapen Santa. Okay, kami yung ay Pedro nan Rapen Santa karete chubaninda. Ay chomon git ma simpuin yung ay laumela. So you imejang ka hodang git nan yung sarawi cho ichon makchay me riyak par de maysa par buyok chay mela. So yung sarawi chiyata po chay. And so mga saraw tiyata po chay nganan kauno kan biya mewa nganan katuro nganan buya will of the Father. Okay, magcaban sa chay ngayon caban susubaw chiyo mamayer na nachamaurin sola. So masani baptizing ngayon saraw dami kan biya yang gachayde kito ang nachay to ko kuprang court and men poy tare chay. Okay. Okay, mas dia. Wow, student of my Bible study run for us. Sampungnya, sana ni berido ko tulen run. Kami ay basaga ko basaranya serau. Suka kili me pichel mo yata so bakeo. Jela mas cekin duet cekin. Suka cida cekin pamata. Amen ke rosanen ngen sarau mo yata dokre chay. Okay, so kaya di sanganda kapag kita kapag nawin. Di ba wala ka daw sa ako ito dinanang ko sampal. Kapag kita kapag nawin ng episodes wano isa sidu dali isa kisu. Kuren lesson ay bang katarong kumail so may teno isa no take note bang katarong kumail lesson na. Episodes wano isa sidu dali isa kisu ara kumain ale. Sa pulimang ko chotron nawin. Okay? When ran sueto abandonado. Ya transwet rana ka oras suet. At niya ran ko to mo chay laban suet sang nagchay ko niya. Okay? Nakauno kang pantin kasto ko na legi chay. Ran ko to erot sang kakapal sang. Okay? So kumain ka kailan o nga may imunchichiyo. Nimulan kumain o nimula kumain katawar tra o sotra lodi. Kacangayakin duka kumain kan kacangan menelen. Okay? Kacangayakin duka kumain kan kacangan menelen. Karena ini ngomong Child Bible Study. Nelen ko sangnya nasa ng court yeyi court. Okay, Jesus masani may meal may memele. Karena cakap dia mele lekin kaun Jesus. Caban sa trip sabal caban sa jowe ki ya mele len. Trip sabal wat ki kaprayang kaun na imor po yung kawewe kita memele lepit kaun. Okay, so kacangnya kita kapamal kan kacangan memele. May rausis akan wala abang kirti. Okay, ama abang kacang-cang, which abang mopit stili abang kon, jengyo nan lugopaya. Dan sebulot ki, may rausis abang buktisan. Okay, mangoy son batarman, cekos ko saya nawin mangoy son batarman, ayap duko rausis wala. Ayap sudah belti, kabar sampai taruh dalam buktisan. Okay, aime karasayang masa nak saya nawin, api karasayang kacangan, beroyang, cebang dan sampai taruh ragen berat nanti keperai kampung. Jadi buktisan, so tapi cebang berotung kecil, memele do. Okay,
Iganga kila kayang kecil ran samalakan kosam paling kecilan patong masa nengkot kopita ngenen pijiyo la laut la anso koros len tron momoten momo som petangkan petang kebuk sarawi so pela kopita so jono crown de so jono ba nan mele den masa na so jay bukan ngenen ko partang ngenen pijiyo kang tunggu docha wang sama poson ko kami yung ay bang kacamaya kita juga pernah poson nilai masa nunggu. Kemudian berarti marah-marah mail kan beraran pun, oke? Beraran pun, berarti nan marah-marah cair ka, marah-marah ye me para cair nongi yung Guard your heart. Yung kalau saya yang cair guard cair nongi yung. Pemilihan penan kita nongyong merkriye apa no penonger ngin saudron ko atak en ko prata ko kawela ko kenela karena kami yung ay kasampal para nang maramare chaka ki morpung okay morpung may wata katar ya upurang boche ni anana ma morlale pwede kasiti okay ya para nang maramare tane binas na den maramare i nan nongyo so nan nongyo anale para okay pwede mau ne gen butapye sanglala para let wasa scripture me ko saya terlintai yuralin pilka school kia ro pil saver nan sapol macam photos nan kono kata makamiyang member ira ko saya ni sanama o sansan okay kumai suciata ukuran mong and what's the romama when beglol nasong kami natawa ano imo mana kalikawi kichay tama imo mana kachin kalikawi kichay tayo may masanigi the armor of God yamo mana ang band ko da nito na mo yasambi yung coach kung ngongki waseli romamawo emerja konot okay pagcapan magcapan sa magcakapat kita kapat yung sompe yung kauno arya tan sujo ngongan waseli romamawan gepol tame begol ki yikamor macay waseli kamor saya chay marastipan turur sang wing court ipsaban ala yang chay ban soso wing court Mahwin miawasa miyang bola ni melakan misalkan pataka mas ban balian may suwawi patangkan na sarawiyo tao may wagi to wasan mela sudah nana rosong patangkan ay min kasan sa leyong wave kon Mia patak kamay charamas bekang wairailan an hell. Ai patak betul rongama makang Jesus watong bicay laramas. Mabil ko pulpul na ng saraw yun nan wasan mela kan. Chay waros tikan. O chay ban mela sa utuk po kita kacay kan. Account Jesus. Pula ko kamiyong ay niya chabang wuriyami. Niya chabang muitong niya chang no. Betulang kauno ban siya tako chay. Chaban nasa na chaban mela, chaban ang kemau sojo. Ang ko yun sunod mau isa kewi sa siguro kasi yang chay. Memang sojan ke sabon mangko chira sa sojan kemau sojo. Para tapos sampal chay dito tong ki kupura chay kana chay mata so chara kan pa kana la yang chay chay lusang kemau makano ba yang chay. Kaya di sama ba saya also chorus kumail kan wa Boston. Where we are amay men sansa. Okay, shield of faith. Shield of faith. Ang Boston Hindi ko saya di ang Boston magamau kila, ang Boston magamau kila. Kung yung may sutra kajeda may hospokchan yang kulanan lang. Atra Boston. Okay? Kung sutra may merong po kami yung kulanan lang. Kung sutra sansaraw po kami yung kulanan lang. Ang Boston. Boston ta, sabi Jesus wiyayaro. Yung magamban. More kila, imiga more kila. So acha Boston, imo ya chay men sansa. Pagkumailan ka, kakunla, katiyo kisiliya ikan.
sangren mesuedo. Di mai kinga prong the korong ay kapakapaka ni kinta. Iris kaciuan ngen saujen. Oke jaman tetongki pusarawi dia cek kinga pa. Biar wangkaran pombe kengkoro ki ay kapakapra ganinda. Kuyo kapaka tuwa jo kolar nandang. Kuyo ngay ngana mi nandang makcha mi yang Christ. Kalwara pan mela ngana mangkola nandang. Okay, kuyo ngay alete ko tiala pan masa ng coach and totok na nachay no sami ya check in wata. Miya mabilintado. Kosa sanya makang Jesus pan kosto magobos ko sa yari. Kampake. Kampake letadong kampake yo. Nakamsa choka konta. Pichay mi minanamunan so. Okay, so kasi ya kumain and kakunla kajiyong gisimiyay sangnan o renmes wedo. So yamu man ay bang kapakapen kapkap lang jor kauno masa na bang work rate westo applicable to address to para may jay kapakapen sa matmukot katinan lang kaya piyasa. Icha may kakuya. Awat ki seja na base isto muida rangoda jo ya ran bitingka kumay bil ale lisaraben komor o katlas and men saraw ye masanen po. Okay, arada I karabana chay Bible study chay ban totong ki masanen po. Na chay ko ay mo ni randa o amran am sambong gunawa ka ban mel ako ka cancer. Okay, ban totong masanen po. Ibang basaya. Oh, thank you for that report. Kaya nga naman turo. I report. Ibang basaya tama ka ano basaya ganyan. Ibang basaya ka norway. Ibang katete kalangan ng kauno. So gagawin niya sa mga kapakap ko. Kauno ko po rin ko karong kauno ban tapa. Turin miracle kauno yung samba. Pwede mo man armasakin kapakap. Pwede isang rajin sa kwaluwak may puya. Nubugat koros ni kapakap nitingin. Natawa masani kapakap nitigil amiya traway kin kanger rong kapakap ng Facebook kanger rong kapakap jayban rasta buwang pon ko sa rengen sauj okay kapaki sawa sangrem coach kapakap anso koros nituwen ngeno kapang kajinaw teta kapedo mai kan magjayban batten kapakap ewo jayban wewe kila ngen sarawi ewo jayban mokit sang di kawin dengan sarau kita dengan sarau bang itu tong bicara mas nanti kapaka kami yang ay bang perta cabang sa bang no ni so juga kapaka mer cabang ni nan dosan rong court ye kumai dan masa-masan oder juga di sang kapaka ki sabol mangko cara masakan koros. Okay, masa-masan kapaka ki sabol mangko cara masakan koros. Jesus we kapaka ki Jesus we logi atrai Boston and their fail and their solar and their luacha and their parity with you ya rusaken Bostono and got poita rechai atrai Philippine or chai sawewe the loyang atrai lusa. Okay, all right. So yawasa ilasenera megan stair wasa kosambal to akan kamele le mabang gido kamarainen yawasa sejen kin litipi chailia ke yawasa sejen kin litipi chailia cheban song is a prayer me study gi oi di wasa number yo mind the malia okay malia nan we are now when not catching what okay just scripture kay ba no labada pwede tayo aban mi mo so kang catching ka kuya sa pulmong study Satan dami kan we are now de can feel our hearts sang tama child matamataw so a child matamataw ban soldier cup nan masa ng court matamataw sampa Arya matamataw kung kay puya di na child mo yung dami and we are orye nan biya kareda matamatawa na ng cup ime kachin masani gechay ng kapwi at child mind na Roman isa kayo chay ng kapwi at child mali ng masa ng court chay ng kapwi ito ko from court
Okay, na lu create kriau rajujuk silu karasarasen Satan. So sarau ko saya Satan. Jesus warning you tell mga Satan. Satan the long run Judas Iscariot. Nan matuloy sa kunuri sa payo. Satan kaunda uyuyan aramas na mariel kanso jakap nan masa ng court. Okay? Karita i kasampalban kamyongoy audio kita masa ng court. Wait, tama reportin Satan, tama reportin Santa, just about bungia. Okay, just about bungia Japan. Kausan that rest upon, they stand upon the casino, Jen, and tama ka na masa ni mapikichet. Kom, wait, masa ng court ko pulibulon sa bato kon. Apo kung poida rin niralakan na ban tapper o yahiyaray. Okay, kau na masa ni. For God so loved the world, na so sinuwi sa kuno. Pwede wong ko chata ko sangka. May ko chido sa bulma yeras. Okay, for man. So ko siya mema. So ko siya ismo kancha. Kareta mema no dependong kong ye dependong ya. Nya chabang ka aleta o yala atra. Okay, so tuwa masa nung ko korong siya. Nya ko puli-puli. And so mo kong pang punggiyang kauno dami nasa ni. Komiyari kokosan dale sampan din tayo wa kombang kataralaw makamelele ko kompamelele yang komedang ko na masani or ya kombang mudia liman ko jabang tato. Okay, so atay poston tanto liman ko jabang tato. Para sa to komiyong ay kapuiwagi jaga study yo memorize scripture yo diran bukeo jay chorus Apo raw bang poita rin naralakan magkamelele. Okay, akan sa to poita rin naralakan mas kamelele. So kayo wa Satan kin tuweta again ditibigi chay niya chay madia. Kariyawa spirit of informatic. Mo ka tungo por ma, apay lo kaya way kay sa kawewe. Kanagis describe niya. Kanagis cha basta yame. Jamamba. Okay, spirit of infirmity to which menen so mal. Okay, akito menen so mal sickness and disease. Akin tatong me to which men south is kin tatong eh. Madoy sa walu isa kisu kayong picture riyaw sa tayo. Kariyaw kasi lumis taman ngehn me atangen ye familiar spirit. Okay, atau ngehn. Minsan kami suruh saya, jangan ngehn apa yang binatang kecil, ngehn akan binatak malian, karyaw infirmity, magiging kecil sumau, pasidu ngehn familiar spirit, familiar spirit, tujuan ngehn magiging wiyata, miray la child parinay ka. Okay, miya nan Bible study may kapag Rakang kaus ngehn ko potanaral panini. Ay kasambalan lesson na. Kamban mami me atan ngehn spirit of familiarity. Me what me sao to say kichay. So kin kamo mo yang me achay baba kala ko. Tachay nono kala ko. Tini chay sir me lao. E kamo mo yang spirit of miselin. Yang kichay mo na chay lalita Kristo e asta. Imenta spirit of familiarity. Kung yung ay ban sa trakila na nasaposan, tsaka yung pongbongi, tsaka ang kampel yung pagkabantan na siya. At amin minure chay uya kau kawig chala. Okay, kau kawig chala. So tsaka mauban ngehn south, aso may kan minure chay. So ngehn makin uya hata may ray la chay paninay. Paninay makin pongi, tukitika nani. Aray paninay kin ko sumawin nani. Okay? Ang baba kala ko ang no. Ang paninay rin witchcraft to it pongi tikitika nani unani ape so mauna rin ang kala parapar na ng paninay. Okay, po kita miya ino ng pungan chepel o child paninay ka na rin. Sa may chepan iksabar chepan kawe la ino ko. Okay, ino wong chepel na nagkoko lang ni marangkang Jesus.
Karena sama kompansa trip sa pala mana ko lang kamu yung kapakagan palian chepe na ko kita. So ja power. So ja ang kapakago. Ping kamu ja long kang kaus. Kambang kansens with yata ngena. Okay? Why yasa? Yasa po yung ipanene kung pongi tiga nani iking ichigitacha isteri lang sumaw na ni nana macho ko. Ang tawan naman ang kauno ang sa mese ipsa pala sa yer kapaka. Ipopongin kilangata. Nawiyawi, o ngay paninigan naroromili, kumanana ka kailangan ang kapaka. Ipopongin kilangata. So tuwa siya mas, making story ang siya masak station po. Ikilang, aman, tuwa siya mga minsan sa wasod, haraman ko, minsan siya taporan na naipanini. Okay? So, kabayo sa ngehn atau ancestral spirit. Ancestral spirit. Langan sa macayang kulay muni. Rakaninda. Amiyan sumaw dimamang na ng panine. Tamarin din da ancestral spirit. Pwede. Sa ngehn makasasumaw yung panine yun. Kaya toto po ito. Okay? Kung yung oy, chasolang Japan, hirati. Eso siya. Ito po ito lilren. Similarly, sangre cola, soja. Okay, so yung mga rambang kapag karena sa macam mami ala mo na chay bang kapag pinanan kontrobyo. Okay, pagka ito simene chay sa kay mawa. Niya chay bang mami ala ita school year kapag pinang photos ng kaurabata lesson 1 to 6 sabi part 1 to 6 sabi so may kapag review. Wasa imi ko sampal kiki kamera le mistress tayo. Okay, ko saya deliverance ng video kan med savior because ya kapag warfare med otra peyang masan ngehn south the satan kamele la mga tinay kaskultian so para ka sampal. Okay, so na next to this riesa eu le bueno sa tipo de ngeno pass nan katotok de kaina okay pass down asa me cheban sabay ko ang kao no we are child we are mesara we are child winani ya child pompong itigitikanani ya child sabay bang kurangko pass down para dapat child ang kakenda masa ng pembeyo kenda ko jangan wili child ang kalap ko sa iya mo ang so meswede doja laba ababa ko chpwe laba bang ko chpwe ko kita ngehn mo kan ngehn saraw ka te yang chelera child tami wala kataro child chupe beyang ramas tay bibiyang ngehn ar maceban sujud kapapa ar yang ngehn ya kan kanan tigan. Okay, so ansa maceban baik yang berangkut ceban tadian ancestral spirit we akan todo akan todo kodo nan kaina ceban kauti na ay kaina samama chor yanana kapapa kauti ngene samama ay kaina semede berat yanana kapapa kauti masan de berat. Okay, nasa tiriti sa kaunway kapapa kauti maka masujud kang kauti semang kauti ika trabanong misola Pukang dan so kay weyo attack sa ngehn akan go yo toto ko to. Okay? Ira meninda kap chan nang wedi. Palian. Palian pwede aso ja pelia paraira imichay katan ki. Okay? O kapan tuwe ja ang tao na patch code so. Pwede suwa ja makasinan daw enda. Ano ko tatong kanya. Okay, so ancestral spirit. Number 5, disembodied spirit. Disembodied spirit. Wajah macam sa kau no. Ama naman kecai memor selik niya ngayon sa out pakpapi selik. Okay, ngayon sa out pakpapi selik. Ansa may ya caikan with compressor cai memor ngayon sa raw yo kick out ngayon sa out. So cai we will get ngayon golaw for ito. Disembodied wajah kan ciata po naramas, especially ansa maging sensual. Yes, ikarapan na chaykin kapag ang so mela, chay so yung kapag ki kaluar me mela o bang kola nanla. Kung yung ay chaban pinata cha kola nanla ang so what? Ang so mechas yes maka. Ang so mechaban mela, what ki pantala. Okay? Okay, portion and mendombe chay ganunda.
oi kan ka ba kwai penini o to ya kau ta ki bu yang ko lanan lam cai cepat dia ka na sarau cepat kasale ja cai ma ka mo yang okay dame cai kin ko ba na ki ka ba ka te ko na cai dan ka ba ka ki penini kan me mia rai la kwal ten sen su ko ki sama me na cala na ne parian me no kun ko to an so mar ma sen sen su okay so me na kin kwaki aromas man mian mela o ngeno kin kola ni so alright so dami so ko saya kin ka kola ni so proto okay ngeno ka nya ala aromas me mela o ka proto I proto abang proto atak irala kan mensen so ima kareta komi anane ipsakal ko porporan mo so kan meriam yang cuma mompon redup sapal, pemaremela mau keceban beliau juga na, kemangi membelan solam, kabaran, emasani nandam keberen ale belan mekosunkan. Apu dia cekin anda matawar sejan onaner, cekin kosain obles, anso na lim acai kompak acai kan kin sipalak temela. Caigan ye kan so chokilang ko mo so jo yaw na caigan so chokilang caigan so jo chuang kam ka ba cai kan mak cai so jo morla na cai me mor ko santaw okay ko mor pa mi murang Christ kara ta cai kan mi sa kan nan chiang ka lo na kom pa ko me ni kom kan I wo wen Jesus sama sani cai dan ka ko mi wo cai kan ka ba ta ko ro wo cai kan ro ko to Stapol makan, nak cai pakong merin pacai kan tua nak cai pakong ping cai. Nai kan men kola nanlang, ai kan nansiam kalau kau mecai kan bukit ai pakong rai, ren pilihan kola nanlang. Okay, so wasa tua je meno kan kuat dia do. Jadi ni sawo dah besar dia cekan kita, na dia man me. Baka apo do cai baka macai so just so lang cai kau ye men pongi men parong ya ye no kan parong ya ngai dam me kan dam me ai po do maso nge no okay so wasa aplika kuyawi the negative remembrance and popo de muscle tie madawa isang nge na kay ta chamela muy kasang kan wato wonde da so nang na jay ka kan matakla so ro wala ngena kin namay kawela so tayo ni kiduwasan me kan rasong popote and so mi kan popo mayari limpa ko mo mi ka tuya wo ki muy kasang may kan so ro paliala nampungat ay bitolar popo ban lama may move on ngehn incense with an ipobotin naso open tang ngehn sau en bilgin dato kare dai bang kodor nan popot ka memorki yogan da we is so tro online incense with so ngehn sau tro na ludo an so mit check incense with yeso kasam pa chalen chaman the count Jesus every karani program arte so chay bang gitmen burlang kauno ala kamayo ban nan ngana child rare Wamaso, magcebang kolong child incense with. Akin, one meno kan, men sao jo kan iputi. Okay, so kawet cebang lang. Negative remembrance ng pumampopo, the keeping objects as memory, abay nga. Which a ulokol kililin, gaba memelaro kang, pungpungi, ay gaba mo, sa chaman memory, kante iPod mo, okay, and some people pong ingay biyo ko lokon sa no buwag mata ko ani mo sa kan tatongi speaking and crying at the grave okay paman ria chay sinceramente testimony kung kono bataran yo ko sa siya chako amela arwana instance with ngenen long abe ko dore ko kita ngenen pichiyo Dia sa pore na ko to kawela ko dor litera ko kilang lisensi wato kareta komunyo mo ayerme ko lang chain sense wat chapana sa chain sense wat panaramas men sa to karanen litu bi kicha lisensi wat chorus chapana nje ka palila niya chamna
Nia cha podo mo kauno ala salatak nan ngeneta. Okay, juang kapaka dong sang lang kauno main coach kisah yang sensual pan da. Worship kau ta kong sutra moket lau kauno kisah. Walian kiti nan betul. Okay, miaman pemana kapne. Maybe Roma testimony. Mana kapne no last name Rodriguez. Okay, pini kon. Nangine wato sanger kauno so me protong kauno tane mini jejo lawa kon kauno kasala tapila so imo matay wana so ngen so da nang ditere ki china na chai norin sola okay amang no so jo mo isang arama sa man sense wet la bangka me kila sumawana ni ay la chimani me miaja ani kung gamela kay aramas en don pe ni kostosoya Mia ipenene me kila sumauna le pobita resa sakaka resa samara ban peliana ko yale subuni kano im saklamela de cheban pelian neno cheban doki kasala takenan na chai samren kauno all right so ebanga me kila sumauna ni masepue de lom okay and then kaitem ngana na ramas me belara ngel me kung to ko yen sense weto ay yangoto omi sense wet yo muy pasante yangoto omi sense wet ki kon ko ba mo amela okay second masa ala na pichi bichai ni me kara da chai ban center god na na chai no isa no mountain sense wet kauno sort of an mocket re chai Pemangoi seorang dan bikin sesuatu pun makau nang kaiman au dan sedang kan ngomong tahu dia. Amangoi yara masaman may sesuatu cengoko, sedang kan opalan yuya semutingka. Okay? So jadi sesuatu pun cengoko, minumong kau takong iwur yang iyo lawi kasalatak nangan chaylo dito manan betul. He's the Prince of Peace. Okay, Prince of Peace. What kian sama kontan wur-wurong kau yang kau takong kap. Tama bang katumikin kau nang ngenomian betul. Nayau sampai sejak kiwi. So iberiakan sangat ngenaka. Okay, so masa gue long kang tenatak sangat so long kang sejak potong kau no. Semua berdebat. Okay, itu yang gue semua berdebat itu dan orang man suet. Ini ko saya orang man suet ko kita mia kalau apa insen suet yo memi milade warai. So abang den orang man suet sangat so lang abang orang man suet. Kami yang ini ada kalau masa nang kor. Japan mana ya tak japan yang orang net tadi yang radio kau di japan sawasa. Acai penene kan mimi bang kan au tapen dengan south itu tongken rai. Okay, mendusia mate. Renda suicidal spirit, We are right to testimony. Ngoi, o here one baron den bar isa, papa momotso, bilen wasame the suicidal spirit. Ogita, menen maso so drop one. Instance within maso so drop one. Yaleta Christ, amen. You baptizing in Sarau, amen. Okay, kolongolongya sona. Para sumakay na powerful. Sumakay kap sang niya kay sinceriyate. Check up manopela. Song kami madangkila. Wounded spirit. Ariyan so chekan kolong chay. Sijin panindan chay korsuwet. So kajaba chay. So meman pungkung chay. Become chor chay bandun rong. O chay bandun sabila ay mela masa. And so kung may suicidal spirit kita main coach kaniya dai ban may la to may mela ate mo ikaw yan berta songko okay ito sa dikam ni stau ta may mela ran ko sa to yung pai ko pesta yan so God is good. Okay, so yang mo manong kan sa ladapla eker limbakan court okay eker limbakan court kapag ka main court wala kaniya ti saban mo limbakan na kamu yaman makin kakon rejected, aramas man tenang ngene rejected wacha kon me. Iya aramas course wa aramas jo punggi rejection ya dekat school kai na wi ayar na. Kami sama-sama ko saya
chạy ban men eker lim ba kon ko chạy ban men char khi tango kan me chạy de long ko ba kon chạy so so ko wing ko la we ki ngoi okay alle on ko sampai di ta ma ka no ya yang kong so eker lim ba kon ko moitala de melarakan ma moitala melarakan so ora la ko saya yang mo non pan sa la magami pan sa ngehn ko magam pa iwi long ma de litereyo so kan moitala de melarakan okay para sa ba nung cha kaman mela te ongot mela kapan ta sa main coach kalangan kiyo ko kamo yawi imuitong kong okay ma kom suru ya sa ka ko da jo ya matawa ba no pal ang kan sarap sa ko sa yang kong imuitong kong i charkira kamo yawi kasalatak na ngene okay kaano men sawas na kong aramas oposon na Christ so iki kan no iban alle de bakang coach ito toy iban moitala aral me melara kan moitala ang komposon mo riyo ko melar ang sumira mela usang ko kita imisra abu peren ko indam yesa mera minandang iban mela bilang pa so isa man mata-mataw ka na nagperta rin child soda pero man mata-mataw ang hopeless po child pinalyado ng tanaw na nasang okay, kiyang aramas na makomyungoy ko na ako aramas pero no tugol pandinauti child so aramas kan unfair so kailong kumichay miso harap pero no tugol ano kang kachimikin ang na child kuyi kurang ko child ang katar na okay so ada person friend Christ person what kami lele tama kao na masani aleta is ngoy rengkot kiyang kao no is ngoy rengkot at ang kon all right, yan na mararapot. Tayo masamala. Spirit of curse, Spirit of curse, kung na watat more, apano watat siya kami yung sugidili parala. Ngayon Korea, kusang ni tatoken unani, maston, suma, de mamaliki tatao nono. Okay, ito sa spire sa sigo. So spirit of curse, which are ngayon Korea kap mimure chay sangni datoken munan so machay pongpongin ngayon sa utang Korea kami po chay so sa parora po chay okay masala ipasayayang manakakman may council ko yung waksin masal okay so masala pagan mga dyan nagsinansa ko ap ngayon sa utang puro dawalan kapang kasapungela dyan may kadrapi duwang mo karita chay so dyan men pongisang ka okay. Pwede isang spirit of lust. Spirit of lust. Ngenen inang. Okay, yakin jiyata po naramasman. Besojay charki isi. Ngenen nowo. Kungkak rok ni. Masan mo nga. Tuwaja. Check-up. Kaya mala. Kaya suwawan. Ang itakat. May mga yar matasoy. Nen mo nga. Tuwaja. Ngehn yo, jadi kan jawab kata ngehn. Ilang testimoni mana kap nan Afrika. Jadi mon proses ari pastoro tuh saya ruli ya kontrolin ta. Esukan kalian kapan bagian kita milanin ta. So yo ngehno mesaujo saya. Second more lo. Ari yo saya me. Ragin mga bakas saya all me proseso. Nanti ba pang pungsep kamo way sa mga kansep kanga screen te yo bisuge so damen tinta tano olo wiya ime sumawi. Okay mga kan me kangkang ime sumawi. Ngeno pas saya me ino yayang olong kangkang dame sumawi. Okay secepa nanana wewe me ya. Okay kicay kanger sumo chay kanger sakaw at ami chay uyaki wekingen menen lust menen nowo menen inani chay wangi mes choma so lust to ka fluyani nowo moni ate tato ibong numran so kamal te koled na moni kan so men mayroon po kita nowo ki rokotong pengo okay nasan wayo kasi ya sex Devil went to Banan,
nabon oli kak milar ni kamala pe olo kak sujai char ki cha apo to at 120 seli liyo kak sujai char ki apo to 120 seli so nen kaima ngenen last ngenen utu baban manifest there sandala ramas ni nawon momo nawon moni lek okay they are which amamali palwara 20 seli menintant, okay, menintant, menaramasan katunga, menen katang, jangan katau dok. So ngena kabilkan jangan katau dok, okay? Aramas cucu kueki ngeno rerai la terin soce charki one reale, imagan yata addiction or abuse lo yang wayo, addiction to a check karne raso. Via pompo via, yang rai poto aso you yacha. So, ngayon okay mag-check na karadak may bangkong koromay kapag ipeli ang ngayon sa kaunway. Ipeli ang ngayon okay na. Di may check ang kakamplino yung samsang ase dan barang o isa sa peli ang ngayon. Alright, kay di sama ngayon inanginuto. Same sa kayo yung isap naman. Yang mo man child band pizza, child kailang kalawa ko samia ko gagmangki ko lula o kausasan. Okay, tatong naman maran count Jesus, pero ngeno o kasesan nanam no. So ang sama cheban tin jogata, cheban pelian Ebang kaus kiway na marang count Jesus, pengen ka pinasak rong marang count Jesus, o cheban kesesan. Kesesan, niraman kamay, buwang o kesesan. Wadu a spirit of death and hell. Okay, ngenen memelar o ngenen nan hell. Nang ko dial wano wadu, riyesak isak silu isak tayo, kamanang wadak ngenen wa tuwaja ngenen kela idioma. So saya ranjo ay ka school kami kingdom waya tuwaja abay sindimons rank tuwaja sompe niya ko saya cebang lang sompe sangta kan niya rank agajay pinang poson niya chay rank abay jay sin poson sarpelen abay jay poson kokota abay jay poson helay okay abay tuwaja nan kingdom of darkness nan wiro right will rank so jay pan mumutso yung kelay asangan ya men kelay kan tarabang kataroto amak jay sin mumutso na waste time jay sajib sapal sin ngayon chikin kan tarabang kataroto okay so ngayon makayo kelay magang yata mo kitin kawela kan tuwaja yola liseyan the portion kamela seria ngayon mo ka okay ngayon spirit of death ngayon kamela para tayo naman kilang portion aba ko ta nanung sa pamstopalian kita ngayon mo ka para parpasang kila sumawel terminal illness te saadialda saadialia ke lo yang domicekin kaya palingan asangka palingan nela so yamuna cheban pitsan cheban kapag authority kapag duwedi commanding binding the spirit of death ni marang count Jesus o cast out cheban kokoli kong command what ki indaya mo okay indaya mo bind to it, pray with it, study with it, be with it, okay? And then mela ikausu ni marang count Jesus. So yung mga na-child warfare, kapag warfare, kapag palian, sa man niya nakaluwang na child. Number 2, spirit of materialism, yung mo noro, proprogo nga Japani, ngayon mo. Spirit of heaviness and slumbering, mga kayo watak kamuyongoy, wasa. Para dapat sampal dyan jo, kung na kata mur, kasi saya challenge der lusuita Maryland ang posonet,
Apo kasi ya, ngehn riyawat, may heaviness or slumbering, to which a jojo slumber, to which a so out yes, or on fire for Jesus. Ngehn riyawat, maging kalap kowet, and so long mana, they won't watch where their baba county itibla. Okay, they make us busy with non-essential things and make us tired and not to pray. Yung masa ni challenge, babot, masa-masa. Udirin kapakape, o kita, may nakakan bodo, macekan chokala, tano may nakakan buya. Es just ansal, apo sansal ni tano chay kuya, cekan berta, may kin buya apa iba. Okay, may chokala buya ya rang riau sedua pi anak pedian, o kita slumbering spirit. May sabi bang wata-wata inda. Amor kan, utital na sa iban talo mga iban. Mau sound chewa, is it a priority? Even anana we are time kaskas kulgi. So time we kaskas kulgi challenge percha chaman ma kauna. And mia sapun ma chal time on kauna song tree kan chala one away dale. I even sit in to provide chala. Check up percha I in a quiet time format. Or a little format chala mayor because that child during the dog a ropa. I message to yakin as a joke. A grand and young Maureen Solan tested to be young Comedian Chrisam no. Atama and Nanjian Lidipi, Jan Patera, or Jan Soja Itibla. A try Itibla was on Yata, one to go to Kayu, a chap, Moniki Kapaka, ye warmy, and Ambrano Poncha, Yadun and Manaman and Ward, Nanka waiting counter. It's a range event. Real last night. Isakewa kasaya occultism spirit soja melel kamelele soja melel kan medoja satanism witchcraft okay momotso maybe cult medoja padangi Jesus up prati okay mia makin padangi Jesus abrasho kamelele gen sarawi to kay tek songo kebang kamelele triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Raka kosaya raka code scripture emile abo waksang. There I come here ko waksang. So isang bukan wadong ngehn. Kasi yaya testimony rancho yo ko Bible study ang kanina yo. Marabin wiya kamkamay ito okay called. Nan maray do ay jar ko masan jo yo. Ang yenda so. Estu masan jo yo. Gusto pa men wangawang nganen kabandang kasi nanda ko ne ude eo. So restaurant ya rain fighty iyo tano ya ngan sauti nenen kawela kanene. Okay? So jagan men para achay poso ni ko saya ya rancho yo. Achay lipsaban o kologol ni chay boksarawigan abang kamar ke chayla. Alright, so Korean Thessalonica riyaw usuwa. Jay anano kita chay poso kapaka o peyang menakan. Break and break up the heavenly. Okay, so dami basta saya may ngapil parang ay kapakaban pwede. Ngehn, ikin kapakat palian. Ngehn akan magkakatarap o kapakat breakthrough doon. Power and go and sabatak tito. Donay way, donay panay for revival doon. The dog and count. Macam tu palian. Madonan Daniel kapakat. Sulang ako sa yamen. Ansan magkakapakat, ram kayo kakapakabo, tsaka ano karomaya. Sabi niya, pwede yung uwa kasabangan kapakabo ko ito chuwang di. Ko dyan ng wawa, may sao tsaka ng right Pilipinas. O kapandela ko ito. Para kapampangan kapakabin, magkangkon wasa. May kon wasa. So yung pipiyang niya ka. Alright, last territorial spiritual warfare. Not with may kailangan kita 24-hour prayer. At our yesap tayo ng kapakat, may kailangan kiyang coach po kita. I-territorial kan na. Minya way mo kami law to sang niya. Ang sapon mo law kan na drang so lang kan wasa mo kamukach yan. Kano yung tatongki, kawela. Ito nag-tripid wasakan, o kapakoreta, ngene, o kupura. Okay, tapi kayo ilela and variant tripelma.
spiritual, territorial spirits are answered directly to Satan and responsible for coordinating all demonic activity within their territory. So dami ko saya may kamo saya classification territory. Niya sa mga ngehn kan me assign na nge sinabang wala mahawin mo sao. Okay? Bago na number ka sa ngehn tabang wala mahawin mo sao. Karata identify. So kata mga na portion nganan homosexual, nganan lesbian, nganan sa kaunway, nganan naklakal. Tsaka kita sa ngayon tama ko yung yalalaw, wasakan, kaliyan. Okay? These high level of territorial spirits are strong men. Hindi ko sa strong men. Strong men. Abin masa niyo mga chelban. Bro, di sa liya diya, chelan bangkak toke. Ako po kang. Okay? Karasarasan territorial spirit. Saya mengatakan Nanson is a prayer is a prince of this world. Pimuk sarawi kadede yang the tribe that kadang pime prince mo nan marki yang sangka so Paul basaya prince of power of the air. So pon samda I ban samda nan wo ada ban samda pon samda nan wo o bisos riawa kotren sampa omen kariang orange payo kotren sampa okay bisos riaw prince of the air nan wo so karate chaiban kapakaben ngana child ka irong wasa koros bobida kobreyang we are seated with Christ in high places what kiningen komyo yang Christ doon nangin wasa na sejan niya. Karta siya sibang kapakaben masak sejan. Sibang kapakaben roa di kapakapi gawe. Okay, kau dia lesa kriya tuaw. Lebih GTR samda unsa. So aramasin samda, aramas strip saka, iray nak kapakaben masakwe o kapakaben social power. Kami yung ay school gear nan masa ng court, mata kapakapakanan kapakapimasa ng court. Okay, wrong kataman. And so chorus, rasan kawin niya sarawi. Niyong pangin kapakapen perian chepe. When can men revenge the fight back. Satan naging men prodongo. Okay, makaratara masama naging tela na warfare, na perian. Rojo kan prodo karata kampan. Mitikin kapakap kay season what books sarawi. Yuroso na muya minuwasaw. Patang tingkoda sa magaluot, nanawe wonggot, abanata, kapag ng revenge, kapag ng perian, huwag chaykin terrorizing, chaykin kakunla, aksin buding kanan sa chaykin ubita kapag. Kaya makapag ng perian, chaykin, na miyati, mag-asaykin siya, kakunang kiyang court. Det, mamiya aramas, mag-asayk makong. So, ang bukat, kaloma chi at kapakapaka. Okay, so at relationship ang coach kan ma, at relationship ang aramas ma, at lang kapaka. Or rosto ng toyo. Amen. Chay kachindo ko ang kauno. O sumintok na ang teacher na ang ray-ray la, apo na ikasampaliki.